everyone in Blink Stefanus land. I'm Ilana Africa, and guess who's in my studio? The Blink Stefanus himself. Hi. So today he's visiting because we're doing some publicity on the actual wedding. I'm a bit nervous with the wedding because I didn't know there's that many things you have to organize. My blue suit is organized, the wedding cake's organized. I still need a venue, and I still need to figure out how my logo is going to say his vows. Blink Stefanus is 'n naam wat jy nog baie gaan hoor as dit afhang van sy baie innoverende skepper Stefanus Nel. Blink Stefanus is so 2 jaar terug begin, en vandat ek om die eerste keer gesien het die logo, was ek mal geweest vir hom, en soos tyd aangegaan het ek besef, wel, ek so mal oor die logo dat ek dink is tyd dat ek met hom moet trou. En so ek het dit gedoen vir 2 redes. Die een is omdat ek genuine mal is vir my logo, en die tweede rede is omdat dit 'n baie goeie PR stunt is. Wel, die seremonie was soos 'n gewone troue. Ek het baie vriende en familie genooi, en my ma wou nie kom nie. En ek het 'n dominee gehad wat sy papiere gekry het op die internet. En musiek, ek het 'n troukoek gehad. Dit was 'n regte troue geweest. Ek ben nervous. Ja, ek het nie gedink ek sou so nervous wees nie. Want, en ek kan niemand praat oor niemand, want niemand het al voorheen met hulle logo getrou. So nou is how I really feel. Wil jy hom neem as jou wettige man, sal jy jou lewe aan hom wy, hom lief hê, hom eer, hom dien, saam met hom bly en hom te bevorder in die band van kommersialisme. Wat is jou antwoord? Blink Stefanus, neem jy hierdie man as jou eggenoot? Beloof jy hom om hom lief te hê, by hom te staan, vir altyd? Hy sê ja. Op grond van die magtiging wat gegee is aan my deur die internet, bevestig ek nou vir Blink Stefanus en Stefanus Nel man en handelsmerk. Julle mag mekaar maar soen. There's lonely people in the world, and it's gonna be fine. My logo in the group. Lang sal hy lewe, lang sal hy lewe en nog gloria, en nog gloria, en nog gloria. I think to launch any big brand, you need some big stunt. Got to have an event. Yes. Yeah. And my wedding is my stunt. First of all, I love my logo, I really do. And secondly, I'm getting a lot of PR around this event. I'm the first person in the world who's marrying his logo. And I've also decided not to spend a cent on the wedding. And I've managed to get sponsors to sponsor everything. From Nando's to sponsoring the food, to the wedding cake. I've got someone who's sponsoring my wedding band. And I've even got Southern Sun's going to sponsor my honeymoon. My